Brzi Ozi. Bježi, Ozi, bježi! Šta je bilo? Opet neka frka. Duga priča. Šugavo, smrdljivo, sve to. Opet ti! Pazi! Stoj, Ozi! Još malo, vrvice. Brzo, zov prirode, neće dugo čekati. Dobro. Može, gotovo, bježi. Jutro, Ozi. Jutro, Mazo. Kako obratnik, Rex? Ne pitaj, znam da je za moje dobro, ali svrbi me. Stvarno me jako svrbi. Što se ti žališ? Meni moji ne daju da pijem iz zahoda. Čemu tako velika zdjela vode ako ne možeš bar gucnuti? To je mučenje. To! Već drugi! To! Dalje! Ali ovo svaki dan ista priča. Prava sramota. Te nasilnike mora netko zaustaviti. Pa da, idemo ih zajedno srediti. Ja ću ih privući, a ti ih onda... Ozi? Drugi dan! Hej, Čuko! Ko kokica da si pupko tuko! O, novine, super! Hvala ti! Paola, polako, a tost? Neću tost, uvijek ti zagori. Kako to misliš uvijek mi zagori? Pec, Au! dosta slanine. Jedi žitarice. Jesu li to one fine sa egzotičnim okusom piljevine? Ima 10 vitamina i minerala. A bolje su od piljevine. Bar mislim. Pa nisu tako loše. Hoćeš još? Ne, hvala ti, dušo sica. I ja. A.
izgleda. I krov. I kosilica. Posjetite Plavi zaljev. To je drugačiji hotel sa vašem sebi. To možemo. Obožavamo ta divna stvorenja. U kazni je već 2 cijela dana, Mazo. 2 cijela dana. Jučer nismo išli na hrenovke. Prekjučer na fini sladoled od čokolade. Ako danas propustim i kranjske kobase, kažem ti, bolje da me više i nema. Strpi se, Ozi. Neće biti vječno. Da se strpim. 2 cijela dana, Mazo. Jesi li svjesna koliko je to u psećem vremenu? Ne mogu sad, Ozi. U kazni sam. Okej, kaciga tu. Cvijeće da se poslije pomerim s mamom tu. Vjetar tu. Onda Ozi, spreman? A da mi objasnite gdje ste bili? O, hvala, Ozi. Idem po poštu. Ne mogu vjerovat! Idemo u Japan! Jupi! Hotel s 4 zvjezdice, svi troškovi plaćeni! Dakle, idemo na odmor? Šalju nas na poznati međunarodni sajam stripova u Osaki. A ako Zvijezdan pobjedi, svi će htjeti čitati o njegovim pustolovinama. Pozeleniju si od zavisti, Krastovče. Svatre pereš vatrice! Ozi, idemo u Japan! U Japan! Ozi ne može ići s nama na put. Što? Išao sam u japansku ambasadu po vize. Rekli su mi da ako putuješ tamo s psom, on mora proći kroz karantenu. Zatvorili bi ga u neki kavez na 2 tjedna. Pa, možemo ga nekome ostaviti. Daj, Marko, odličan je s djecom. Ne piška po kući. Čak zna i PowerPoint. Dobro, ne baš, ali brzo uči. Halo? Marko? Niti on. A teta Danica? Ili da je viđemo, ali ona je dio obitelji. Da, jezivi dio obitelji. Samo želim da nam pas bude živ kad se vratimo. Veliki preokret. Fiskalno razdoblje upravo je završilo, a rizik se povećao.
Idete na poslovni put? Ne znate kamo biste sa psom. Ne želite da bude u lošim rukama. Hej, pojačaj! Pojačaj, ne ugasi, Ozi. Posjetite naš plavi zaljev, drugačiji hotel za pse. Što možemo? Obožavamo ta draga stvorenja. Ako imate kujicu, dovedite je u Zlatne Poljane, naš hotel za mlade dame. Vrati se! Hej, imam te! Stani! Stižem dušo! Uhvati ga! Bježi, Ozi! Bježi! Što je bilo? Opet frka? Duga priča. Šugao, smrdljivo, sve to. Opet ti! Pazi! Ne brini se, dušo. Mjesec dana će proletjeti. Dobrodošli u Plavi zaljev. Vi ste obitelj Martić? Neno Robić. Izuzetno mi je velika čast. A tko nam je to ovdje? Kralj vaše kuće zove se Ozi. Sramežljiv je. Već će se on tu udomaćiti. Oprostite. Ovo je prvi put da ostavljam Ozija i... O, budite bez brige. Mislim da će ubrzo biti puno lakše. Idemo u obilazak. Dominik! Šef Mišo izabire namirnice. Sve je organsko. Kušajte. Dobar te. Ovo ima brokulu. Biće mu bljak. Da vam predstavim saunu. Krenimo u sobu za masažu. Nudimo šicu šijacu, čarobno blato i, naravno, šapidekuru. I sve je to ovdje za pse. Za nas. Psi su prije svega najbolji prijatelji. A mi vjerujemo da najbolje prijatelje moramo posebno tetošiti. Mogu ja ostati tu 3 tjedna dok si ti u Japanu s Ozijem i Polom? Žalim, ne primamo ljude. Suzi, jesi li vidjela cijenu? To je Naravno, ako vam je cijena ispred dobrobiti vašeg psa, ja vam mogu preporučiti neka jeftinija mjesta. Manje udobno. Naravno. Gdje da potpišem? To je to. Možeš se pozdraviti sa svojom obitelji. Nećeš ih sigurno vidjeti jako, jako dugo. Dominik, miči to pseta od mene. Javi svima. Dalje znaš. Pa sa mnom. Ajmo, pseca! Čekaj malo! Što je ovo, dečki? Tako mi moje njuške, što se točno događa? Začepi gubicu i u kut, mali.
Pozor, svi van, vaš dnevni izlet je gotov. Protegli šape. Idemo, brže! Što je ovo? Jel zatvor? Vidi, genijalac. Dobrodošao u Plavi zaljev. Pravi Plavi zaljev. To je to. Ajde, ajde, brzo, utovari to. Prema vratima! Strašni, snimi ovo. Malo je protegnuo šape. On voli trčati. Ali uzalud. Pit je u težištu, os mora biti nakošena dovoljno da... Dobrodošao. Ja sam gazda. Upravitelj gazda. Budi dobar pas i mi ćemo biti dobri prema tebi. Ako te nešto zanima i imaš pitanja, sad je vrijeme. Smijem ja? Napokon. Smijem li sjesti? Čujte, znate, zabunom su me doveli ovamo. Moji su me ostavili u luksuznom odmaralištu i rekli su mi da... Ma nemoj mi reći. O da, bazen, sauna, sve. Ne znam kako sam dospio u ovu rupu. Bez uvrede. Mislim, ja sam pas kojem se od uvijek sviđao minimalizam. Nisam se uvrijedio. Riješit ćemo. Marki, moramo nešto učiniti za ovog sirotana. Hvala vam lijepo, jako lijepo od vas. Vidi vam se na licu da ste jako pošten pas. Pa zato smo ovdje. I molim vas lijepo, nazovite moju obitelj, Martiće. Telefonski broj je na ovoj ovdje pločici. Usput, ja sam Ozi. O-Z-Z... Dobro, sad kad znam tvoje ime, nadam se da ga više nikad neću čuti. Od sada pa nadalje si broj 563. Sljedeći. Hej, mali, zaplakat ćeš. Daj reci, plakat ćeš, a? Kladim se u 3 čvarka da će zavijati za gazdom čim ugase svjetlo. Tišina! Reći uha, da više nisam čuo ni cvil. Slušaj, 563, ja sam tu Bog. Sve vidim, sve čujem, sve njušim, sve znam. Tako, ako ne želiš probleme, idi mi niz dlaku. Udomaći se. Jer doma si maleni. Aha, sad te već bolje vidim. Zapravo, tek sad te vidim. Imam problema s vidom, pa nisam za visine. Ne smeta ti spavat gore? Hvala. Kako se zoveš? 563. Ozi. Zovem se Ozi. Drago mi je, mene zovu Francek. Nadam se da voliš pričati. Treba mi neobavezno časkanje, nisam imao cimbera 6 mjeseci. Onda da te čujem. Sve mi reci.
rasni, vješanac, najdraža ljudska klopa, najdraži namještaj za grebanje. Tišina u čenijama. Onda, odakle si ti? Ajde, odgovorit ću ti. Ali nemoj se ponavljati. Neću dugo biti ovdje. Moja obitelj vraća se za mjesec dana i doći će po mene. Da, i mene će isto. Kad su ono tvoji trebali doći po tebe, Rudi? A prije koliko je to bilo? A po tebe, Roko? Dakle, stvarno mi vas je žao, dečki, ali siguran sam i uvjeravam vas da će moja obitelj doći po mene. Samo se ti nadaj, mali. Ali čisto da znaš. Pobjeći ću odavde. Ako hoćeš, možeš slobodno sa mnom. Oprosti, kompa, nisam htio. Ritam se u snu. Umjesto da mjesečarim, ja se ritam. Ali hej, moglo bi biti i gore. Zamisli da hrče. Ostroj! Hajde, bando puževa! Pokret s mjesta! 189 mišiš šape ili letiš u samcu. Ne sjevaj 9-2. Smrdi kao da si otvorio kantu za smeće. Želiš nešto reći? Baš me zanima. Ej, Srećko! Ovo je Ozi, moj novi cimer. Daj, ohladi malo. Ovo mu je prvi dan. Baš zato. Novi donose nevolje. Ti bi to trebao znati. Tišina u liniji! Otvoraj! Mičite se, vi vreće buha! Pa peče stri, budući da imaš energije na bacanje, evo gdje je možeš iskoristiti. Ovdje svak mora zasukati dlaku jer moramo ispuniti kvotu. Ako je ne ispunimo, bit će nevolje. A ne želimo nevolje, zar ne, peče stri? Ne, nikako. Tvoje mjesto. Traka se kreće. Umoriš se, ko ti kriv? Šedan si, isplazi jezik. Piškitu se, digni šapu. Ali traka ne staje. Imaš pitanja? Pa počni! Što to radiš, Glinjo? Oderat će nam kožu zbog tebe! Pokušavam vas kužit. Kužim! Bez brige, pod kontrolom je! Dalje. Dalje. Što je ovo? Izgleda mi Da, kao... da, mačja hrana. Mačija? Ali ovo je odvratno. Imaš problem sa hranom, peče stri? Ne. Super je.
si dalež od električne ogrlice. Mali, kamo ćeš? Ja... Hvala vam od srca. Ja sam Ozi. A ti? Evo sad znaš, kompa. Dado nije pas od velikih riječi. Zato jedi i uživaj u tišini. Nema tu neke mudrosti. Svako jutro idemo do gazde, uzmemo knjige i dijelimo ih. I to je to. Stvarno. Hvala na pomoći. To je pravi posao za mene. Napokon malo mira i tišine. Hej, je to novi Zvijezdan? Asi, nisam znao da voliš stripove. Da, ni slučajno. Samo želim grickati neke korice. Čemu ta faca? Da pogodim, još misliš o domu. Gled, da mene pitaš, ne bi stavio šapu u vatru za tamo neke ljude. Gle, oni nisu tamo neki ljudi. Oni su moja obitelj i jako me vole. Da, vole nas. Do dana kad ljubav izblijedi, a onda... Ne znaš ih. Nikad me ne bi napustili i doći će po mene. Što se događa? Tko je to? Zovu ga Radar. Pazi, uvijek čuli uši za čuti nove tračeve. Radare, što ima? Što ima? Jel ti to što ima? Jesi ti to pao s Marsa? Došao je 6. dan. Eto što ima. Česti! Vito izlazi danas. Vito je ovdje glavni. On odlučuje. On je ovdje Bog. Ma problematičan je. Bolje ga se kloni. Hej, Mrki, stigao je i taj dan. Danas je 6. dan. Začepila je ovu gubicu zlomi od tebe. I od ovog šljama. Lovi rep negdje drugdje. Ajde, Vito. Idemo. Van. Jel to? Što? Rekao sam ti, jel to Vito? Pa on je običan čivao. Što? Vito, da ne bi opet nazad u samicu. Ti i ja ćemo se ponovno sresti. I to uskoro. Tako je. Dobar pas. Recite mi tko je taj klaun? Šefe, on je novi u zatvoru. Stigao je neki dan i već se uspio proslaviti. Vidi njega. Tek je došao, a već je omiljen. Francek. Gle, ne želim kukati, ali ima šanse da mi nešto napravimo s tim ljestvama. Možda ih možemo zavezati. Francek. Dado, si čuo? Francek, uspio, zbrisao je, probudio sam se i... Pazi ovo, 15. put. Gdje je sad bio? U smeću u ostavi. Njuške, vi dečki, malo mi je falilo ovaj put. Mrvicu, samo jedna mala tehnička pogreška. Tvoja tipična tehnička pogreška.
Mrki, dođi iz ovih štopa u moj ured. Mrki, dođi u moj ured s mjesta. Slobode! Moli se Mrki da dođe u gazdin ured. France, ej, zašto jednostavno ne odustaneš? Ovako nas samo sve sramotiš. Odustanem? Nikad. Radije ću prestati disati. Znam da ne razumijete, ali mene vani netko nestrpljivo čeka. Slijepac koji me treba. Razumiješ? Ja sam njegove oči. Oči! Njegov vid. Francak je bio vodič slijepih? Stvarno? Što ima, luzeri? Imam posebnu poruku za vas. Odvite! Baš tebe želi vidjeti. Mene? Da, tebe. Ne lajemo istim jezikom? Ili si gluh? Kao ovaj div. A kamo ćeš ti? Pozivnica je za jednog. Sljedeći! Čisti, šefe. Nema oružja. Mali, zalaziš ovamo? Voliš sport? Ha, ne baš. Aha. Pa čini se da si u dobroj formi. A što voliš? Boks? Ne boks, ma kakvi? Aha. Čujem da voliš trčati i da uopće nisi loš. Pa, ne bi se baš tako izrazio. Želiš reći da moj pas laže? A ne. Onda ti lažeš meni. Ja? Tebi? ne bi ni u snu. Znam. Onda ne troši više moje vrijeme. Znaš li trčati ili to ne znaš? Da. Ne znam. Smiri se, mali. Diši. Polako. Budi svjestan disanja. Nego zamolio bih te za uslugu. Hoćeš li mi učiniti uslugu? Ja? Naravno, 1, 2, koliko hoćeš. Zapravo visi ako se time neću uvaliti u nevolje. Čujte vi njega, u nevolje. Tip je u čuzi, jel? I boji se da će se uvaliti u nevolje. Ubijaš me, mali. Ne bi ja to. Ni tebe, ni nikoga. Ili ipak želiš da ubijem nekoga? Ne. Želim da ubiješ sebe. Da se ubiješ od trčanja. Šalio sam se. Obožavam ga, to je tako lako. Wow, što je ovo? Trke, mali. Mi protiv stražara. Njihovi najbolji protiv naših najboljih. Ovo je naš prvak. Munja. Rasan je, ali se nije iskazao u zadnjim utrkama. Izgubio je motivaciju. Možeš mu pomoći. Želim da se natječete. To nije bila šala. Okej. Utrka, 2-3 kruga, nek se znoji. Onako, prijateljski. Za uslugu. Meni. Dobro. Sjajno. Što sam vam rekao? Obožavam tog malog. Ozi? Mogu te zvati Ozi? A već me tako zoveš. Mogu ja tebe zvati Vito? Ne. Ajde, svi na svoja mjesta. Pozor!
Neporaženi prvak! Hajde, stari! Istražari, podujte svoje repove! Ovaj friški cucak je brz kometak. Potučen na svom terenu! To je to. Zbogom, Munjo. Sutra vježbamo u isto vrijeme. Nisam rekao vidimo se uskoro, Munjo. Nisam rekao vidimo se sutra, Munjo. Rekoh zbogom, Munjo. Ozi, čini se da se oslobodilo mjesto među mojim trkačima. Što kažeš? Želiš ga? Da trčiš za mene? Kako misliš? Jel ti to mene tražiš još jednu uslugu? Ne. Da ti pojasnim. Tražio sam jednu uslugu. Učinio si je, ja ti dugujem. Ovo je ponuda. Želim da mi budeš partner. Štićenik. Mislim da uz tebe možemo pobijediti one mače sinove, a u zamjenu ti mogu puno olakšati život. Daš malo vremena da razmislim? Jasno. Koliko god hoćeš. Vremena ovdje imamo na pretek. Imaš 24 sata. 24? Da, 24. Jer ti dugujem. To je usluga i sad smo kvit. O čemu bi razmišljao? Ne, te glupe trke će ti donijeti samo nevolja i još nevolja. Ali ako pristanem, umjesto bljutave mače hrane svi ćemo jesti slasne odreske. Baš, a možda i sladoled za desert. Vadi glavu iz oblaka, Tupsone. Ne vjeruj Viti, gle mu bivšeg mezinca. Ima pravo. Bolje biti neovisan, kao ja. Usput rečeno, moj novi plan bijega je gotov. I kad budeš htio da... Tik, tak. Vrijeme leti, mali. Odlučio sam, Vito. Gospodine Vito, bojim se da moram odbiti vašu velikodušnu ponudu, ali stvarno je Mir, razgovaramo. Gledajte, taj sportski svijet baš i nije za mene. Ti silni reflektori, ta medijska pažnja, ti sponzori, sve te kulice. Jesi siguran? Rekao sam ti jučer. Mogu ti puno olakšati život. Ili ti ga otežati. Opa! Pobjegla mi je. A kamo si ti to krenuo, 563? Ja sam vas tražio jer želio bi s vama razgovarati. A o čemu? Tuševima, jer tipka za masažu i dalje ne radi. Zezaš me, 563. Želiš li nešto ili si još jednom došao gubiti moje dragocjeno vrijeme? Vidiš. Porazio si Munju i sad Vito želi da budeš njegov pas. E pa ne možemo dopustiti takvo ponašanje. Stvarno vam puno hvala. Slušaj ovako, reći ću ti što ćemo. Tu sam, slušam. Trčat ćeš. Odlično, znao sam. Što? Trčat ćeš, pristaćeš biti njegov trkač, ali zapravo trčat ćeš za mene. Molim? Ne, čekajte, stvarno ništa ne razumijem. Čuj, mali, jednostavno nema šanse protiv brzog, ali čemu riskirati? Nismo izgubili ni jednu utrku od zatvorenika, pa nećemo bome ni ovu. Čekajte, ja sam... Trčat ćeš za Vitu. I izgubiti. Molim? Što to govorite? Ako izgubim utrku, Čivava će me pretvoriti u pseći keksić. Čujte, gazda, hvala vam na ponudi, ali ja ju ne mogu prihvatiti. Nećeš ni razmisliti. Ipak bi možda trebao. Razmisli. Slušajte, neću trčati! Jesi li razmislio o ponudi? Izvrsno. Taman te veličine. A sad je zatrpaj. Dalje. Kad bolje razmislim, gladan sam i jede mi se kost.
A što vi radite ovdje? Ukoliko želite iskapanje, zakapanje i ukapanje rupe bez razloga, u tome smo maheri. Želite kopati? E pa nećete stati dok ne nađete brontosaurove kosti. Hvala, Francek. Laku noć, Frende. Ma nema na čemu. Laku nog... A, mislili ste da je vaš dan gotov? E pa dobrodošli u noćnu smjenu. A kad završite, želim još jednu rupu u vrtu. Dečki, stvarno mi je žao što ste tu zbog mene. I znam što mislite, ali vam obećavam, kad moja obitelj napokon dođe po mene, onda... Da, tvoja obitelj, Pečestri. Oni koji su trebali doći po tebe za koliko, mjesec. Točno. E pa pazi sad, tvojih mjesec dana je upravo prošlo. I nitko nije došao po tebe. Ma to je nemoguće. Imate krivi broj, to je sigurno pogreška. Moji ljudi me nikad ne bi napustili. Tako mlad pas, na vrhuncu života, uvijek ćemo se sjećati voljenog Oskara. Ozija! To sam i rekao, Ozija. Tako se hrabro borio protiv pseće gripe, poslušno surađivao s veterinarima i to najboljima, što će vam biti iskazano na računu. Stvarno je bio više od psa. Bio je primjer svima nama. Ali kako ju je uopće dobio? Liječnici kažu da se zarazio prije dolaska ovamo. Srećom, drugi psi nisu dobili jer to bi bila još veća tragedija. Primite moju iskrenu sućut. Sve ovo jako čudno. Ostavim ovdje svog potpuno zdravog psa, a vi mi date ovo bez ikakvih drugih objašnjenja. To je apsurdno. Ali po zakonu. Prema raznim ugovorima koje ste potpisali, to nije pod našom ingerencijom. Dobro, trčat ću. Znao sam da ćeš se ipak urazumiti. Da, žao mi je. Takve sam pasmine. Malo sam tvrdoglav. U redu je, mali. Bez zamjerki. Što je bilo, bilo je. Daj mi 5, kompa. Dođi. Nemoj me slučajno iznevjeriti partneru. I ne zaboravi. Sad smo partneri. Znaš koji moraš biti? Drugi. Prvi. Ti ćeš trčati! Pa jesi li poludio? I kojeg ćeš od njih dvojice prevariti? Ako zezneš gazdu, Mrki će u dvorištu umjesto kosti zakopati tebe! Neću zeznuti gazdu. Ako zezneš Vitu, napravit će tepih od tebe. Neću zeznuti ni Vitu. Što ćeš onda njuške mi napraviti? Prevarit ću ih obojicu. Obojicu! Bilo je časno živjeti s tobom, ali ja ne želim biti ovdje kad se to dogodi. Ježat ću ranije. Zadnja šansa, Ozi, hajde sa mnom. Može? Kako ne vidiš da... Čekaj, jesi ti to rekao može? Imaš pravo. Nikad neću izvući živu glavu, jer koji god od njih dvojice da prevarim, mrtav sam. Dečki moji, imam plan za bijeg. Jupi! A ti ja lajem. Ajmo sad na posao. Jedva čekam da čujete moj novi plan, I ja imam plan. Tko me draži moj plan od Francekovog? Vjerujte mi, dečki, ovo još niste vidjeli. Isplanirao sam i katapult, i stroj za suhi led. 2:1. Srećko? Ma pusti Srećka, Srećka ne zanima. Jesi lud? Zar ti nisam rekao da se kloniš nevolja? Dado je u pravu, nema smisla. Pokušavam ga nagovoriti već godinama. Previše se naviknuo na zatvoreni prostor. On ne želi otići. Ali... Dobro. Slušajte me. Sad ćemo ovako. Skoči freru, ajmo! Brzo! Hej, Ozi, mogu dobiti autograf?
12:30. A, imaš pravo, točno 12. Uh, 12:10. Utovar traje 10 minuta i ide svaki sat. I 100, i 2, i 100, i 3. Ajmo, bit će olimpijac od tebe. Tako trebaju načino. Sad istezanje. Htio si svoj tim, dobio si ga. Htio si svoju slačionicu, evo je. Masažni stol, tuševi, ručnici. A ostale stvari koje sam tražio? Ovo nema smisla. Tu je pravi labirint. Nekako se moramo dokopati tlocrta ovog zatvora. Znam gdje je. To će biti pas i kašalj. Što? Kod gazde? Pa kako ćemo ući? I kako ćemo ga naći? Pa znam tko bi nam mogao pomoći, samo ga treba nagovoriti. Samo se ti opusti, to ću ja. Smatraj to riješenim. Ne, ne, ne i 1000 puta ne. Ne razumiješ? Ne želim imati posla s tim. Što želiš da te preklinjem? Evo preklinjem, molim te lijepo te molim. Evo, Asi, malo akcije. Odiseja, luđaci se žele vratiti kući i polovica ih pogine putem. 1 sat. Daj nam ključ samo na 1 sat. Evo jednostavno, uđemo kod gazde, uzmemo tlocrt, izađemo, vratimo ti ključ. Nitko neće primijetiti. A ne, gazda ima najbolji njuh u zatvoru. Jedna jedina dlaka, jedan jedini otisak, krivi miris, bilo što. Saznali pod zemljom sam. Ti jedno staro pseto, sad si mi se popeo na sam vrh glave. Stvarno mi je dosta. Prestani, uvalit ćeš me u nevolju. Ako ovako misliš nešto iskamčiti, neće ići. Jesi siguran? Nije me briga. Što se smoči, osuši se. Pa onda možda ovo veliko što se sprema promijeni tvoje mišljenje? Dobro, u redu. Pomoći ću ti. Vidim li jednu mrlju na prozoru kad se vratim, s užitkom ću sastaviti tvoj kostur. Ako mi šapa, pazite. Gazda je opsjednut redom. Napamet zna gdje stoji svaka maketa, svaki komad papira, ma svaka kost.
Dado, zašto stojiš? Hajde, uhvatit će nas. Prestar sam za samicu. Dakle, tako si dospio tu, ha? E pa, opet ćeš vidjeti ocean, kompa. Evo ga, našao sam ga. Imam tlocet, idemo. Ajmo. Kako misliš idemo? Vidi nered, moramo počistiti. Onda, šefe, sjaj se ko pesja. Ajoj, samo da vi znate, padam s nogu. Kubi se! Što je to? Dolazi! Smiri se! Dolazi! Šta ćemo sad? Dolazi! Mislim, stvarno. Malo privacnosti, pa mi smo usred priprema, ne? Dado! Dado! Dado, otišao je! Idemo desno. Desno! Naravno da sam siguran. Što ti misliš, da sam ja od jučer? Dobro, možda ipak nije bilo desno. A mislim, što očekuješ s mojom dioptrijom, astigmatizmom i ovakvim osvjetljenjem? Daj mi O, daj mi Z, idemo opet Z i napokon I. Ej, ti, što radiš? Ja ga nisam tako. Sam je pao. Platit ćeš za tu bezočnu laž. Čemu je problem? Tvoje pseto je htjelo ozlijedit mog prvaka. Je li to točno 563? Htio te ozlijediti? Ma ne, pao sam. Hej, Vito, u redu je. Možda nisi samo dobro procijenio situaciju iz te svoje žablje perspektive. O, Vito. Znaš da ćeš sigurno izgubiti kao i prošli put. I da ćeš dići strku kao i prošli put. I završiti lijepo u samici kao i prošli put.
Moj mali će tvoga ostaviti u prašini. Toliko sam siguran u to da bih htio ovo još malo začiniti. Kako začiniti? Ako pobjedimo, hoćemo pravu hranu koju stražari jedu. Vratit ćete Play sa psećim zvijezdama na televizoru u dnevnom boravku i mjesec dana nema samice. Ne, čekaj, polako. Okej, ali ako izgubite, opet dupla smjena, radit ćete i noću. Opet mačja hrana i zauvijek vam isključujemo televizor. Ne, čekaj, polako. I ne želim vas više slušati. Nosit ćete brnjice do sljedećeg proljeća. Dogovoreno. Ste došli na nezaboravnu večer. Dan. Gdje je? Zapamtite dan i sad. Trenutak istine i utrka stoljeća. Kako si, Srećko? Došao si se pozdraviti? Ajde, jedan zagrljaj. Zbogom. Gubi se. Dakle, stvarno ćete izvesti tu ludost. Da, Srećko. Znam da ne želiš nevolje, pa možda bolje da te ne vide ovdje. Nevolje? Što će biti kad pobjegnete? Psst, ne tako glasno. Dok vi vani obilježavate svako drvo kraj kojeg prođete, što će biti s nama? Biće to prava noćna mora. A što je ovo sve do sad bilo? Luna Park? Ma poslušajte. Dobro razmislite što ti psi vani riskiraju. Ti psi! Otkad je tebi stalo do bilo kog drugog? Gospon, gledaj svoja posla i kloni se nevolja. Ako nećeš s nama, makni nam se s puta. Ne, budite razumni. Jel možeš ti to glasnije? Ne razumijete? Ne možete Odlično, Dado. Oprosti, Srećko, ali mi se ovdje izlažemo opasnosti. Više nas ništa ne može spriječiti da zbrišemo. Ima jedan mali problem sa bijegom. Ne znam hoću li moći. Što? Stavljam na Ozija. Rudi, 10:1 za Ozija. Čujem li 6 trebaraca na maloga? 6 trebaraca! Ne, gospodine. Danas ne primamo oklade tko će pobijediti u plesu sa psećim zvijezdama. Daj mi na Ozija! Što je? Radi guza? Ne valja plan? Nemoguće da ne valja plan. Plan je savršen, to je tvoj plan. Ma pusti plan. Što ako Srećko ima pravo? Možda bi stvarno trebao pobijediti za njih. Ti to ozbiljno, zar te stvarno moram podsjećati da tamo među njima sjedi i Vito, sjedi i Leo i svi oni umiljati psi koji su te mučili kako bi pristao. Ma znam, ali što je s ostalima? Vjeruju mi, u mojim je šapama njihov bolji život. Ja zaslužujem bolji život. I Dado zaslužuje bolji život. Idemo! Dobro, idemo glasati. Pa će većina glasova odlučiti. Publika postaje nestrpljiva. Prošlo je 10 minuta od predviđenog početka. I napetost je na vrhuncu. A gdje je Ozi? Viljeni guze, marš natrag na posao! Čistono smeće! Vrijeme ti je za penziju! Gdje je ta vreća buha? Kome to? Dovedite mi tog smrdljivca na stazu s mjesta, taman ga za uši vukli. I evo ga! Intenzivac! Mlada nada! Borbeni bigl! Perjanica plavog zaljeva! 10 kila sive vatre! Je li to dovoljno da svrne brza strana? Neporaženi prvaka izgleda zabrinuto.
na noćna mora. Brzo i sjajno trči, ali vozi. Taj juri kao metak iz puške. Srećom imaš te ljubke šiškice, pa ne vidiš kako ti kompa gubi, ha, Medenin? Čo je bilo? Ej, ko je ugasio svjetlo? Što ste zinuli glupani jedni? Sredite to! Trka je namještena! Ovo je namješteno! Prevara! 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 Nađite i njega i prijatelje! Pretražite svaki kutak ove živodernice! Zatvorili su vrata, ne možemo van. Otvaraj ta vrata. Brzo! Nema objašnjenja! Pas je nestao! Gdje je Ozzy? Gdje je Ozzy? Da se niste ni makli! Nema ih ovdje, šefe. Mi idemo dalje. Ajde, brzo! Još samo malo. Budi tiho. Zar si stvarno mislio da ćemo te ostaviti ovdje? Opusti se, bit će vremena za razgovor. Gledatelji, skakač će pokušati skok unatrag s dvostrukim okretom. I uspio. Spremno, šefe! Možemo! Dečki, jeste dobro? To, tato, uspjeli smo. Što je to? Zašto smo stali? Smiri se! Otvaraju glavna vrata. Joj, da mi je sad vidjeti Mrkoga. Mrki, kazni nas, ali pusti Srećka. On čak nije htio ni ići. Točno. Pa reci, stari, gdje bi rađe bio? U samici ili vani s ostalima? Jer cinkeri baš i nisu ovdje popularni. Srećko, zar je to stvarno istina? Zato sam i došao u svlačionicu, da vas upozorim. Zašto me niste slušali? Gazda je vidio mrlju ulja i znao je da smo mi bili u uredu. Srećko,
Kako si mogao... Što misliš? Prijetili su da će mi slomiti prednje šape. Htio sam ostati ovdje, u miru, izbjeći nevolju. Žao mi je. Žao ti je! Ma znaš što, ja ću ti srediti te prednje šape! Ej, ti ne, upravitelj baš tebe traži. Kad on završi, ja ga želim prvi. Ma nema šanse, ja sam prvi. Tiho! Šteta za maloga. Moram priznat da je imao petlje. Još nešto, gospodine? Ne hvala, Mrki. Možeš ići. A ja ću se malo protegnuti. Kad mi je Vito rekao, nisam mogao vjerovati. Mislio sam, nije on zato. Neće se usuditi. A vidi. Svi smo mi puni iznenađenja. Ovo je iznenađenje gdje vi kažete nema veze i... Pazi, glupane! Pardon. Pusti to, mali. Ne kompliciraj si situaciju. Ne mrdaj! Koliko je truda uloženo u ovo. Rekao sam ne mrdaj! Ne! Ajmo iz početka. Možda bolje da on ne ulazi. Ne ulazi, Mrki. Samo ne mrdaj. Čuj, mali. Još ima nade. Možemo zaboraviti bijeg. Što još želiš, da ti skinem Vitu s vrata, oslobodim prijatelje? Evo, slušaj, od tebe tražim samo jednu stvar. Što si se tako izvalio? Zovi odmah pomoć! Što se događa? Što je bilo? Što je ono bilo? Ma što ti to radiš, glupane? Zadnja, nema nijednog psa. Pa zatvori ih onda opet i krenimo već jednom. Jen, dva. Čujete me? Proba. Ja... Svi dobro znate tko sam. Ne žalim što sam ono učinio. I opet bih. 1000 i još jedan put. Ljuti ste jer nismo pobjedili u utrci. Ej, pa kako to da ja zadnji saznam za to? I nije namještao utrke, nikad ne bismo pobjedili. Jer oni su već pobjedili. Vi ste zaboravili da ste nekoć bili slobodni. Ja nisam zaboravio. I ja nisam ničiji prvak. Ja nisam broj 563. Ime mi je Ozi. A vi? Zar ste stvarno već zaboravili tko ste? I odakle su vas doveli? Pomoći ću vam da se sjetite. Medeni, stvarno? Zoveš se Medeni? To vam smeta, jel? Mali ima pravo. Vrijeme je da se oslobodimo lanca!
Misliš da te to ne mogu dohvatiti? Idemo brže odavde! Vozi to! Gdje je ključ? Što samo tako sjediš? Učini nešto! Idiote! Zar stvarno moraš sve sam? Spremni! Ciljaj! Pucaj! Koliko loptica! Koliko boja! Glupani, pustite loptice! Zaboravite smrdljive loptice! Ej, otvaraj! Ostavite meni nešto! Bravo, srce! Baš te fasa! Dobri psići! Mir! Hvala, Rizda. Ej, snimi ovo! A napokon malo prave akcije. Daj, diži se. Izađi. Ustani. Trebaš mi. Ajde, nemamo cijeli dan. Ej, 5 sestri. Gdje smo ono stali? Ne može! Morat ćeš prvo mene srediti. Tražim dopuštenje ili bez njega. Posljednja želja? Nisi pogodio. Ne bi se baš kladio.
sve divno krasno. Ali idemo li van ili ne idemo? Oprosti, tko si ti i što si učinio s našim srećkom? Ajmo, dečki, taksi nam odlazi. Hej, Vito! Jel idete vi ili ne? Naravno, čim dovršim neka nedovršena posla ovdje. Hej, i možeš me zvati Medeni. Dado, tvoj ocean. Hej, vidi ovo. Zgodan tip. Nekako mi je poznat. Možda je stvar u mojim prljavim naočalama, ali ja ne znam šta kujice vide u njemu. Hej, Dado, daj dođi vidi ovo. Dado, pa gdje si ti? Skrenuo sam od brige. Jesi vidio onaj val? Pojeo me, oprsa 2 plaže, stari. Kako cool, pazi ovo. 10 komada me gledalo, Di si ti bio, kak si mi nedostajao, Sad mi je jasno zašto je tako šutljiv. I eto je, tvoja kuća. Što čekaš, Francek? Pa što ti je? Nećeš sad podviti rep. Ne pas poput tebe. Što ako me Branko zamijenio? Naravno da je budalo blesava, slijep je. Sad već ima drugog psa, mene se sigurno ni ne sjeća. Ma nema šanse, pa ko bi tebe zaboravio? Pa ti se već i daveš od one grozne električne ogrlice. Protegnimo malo noge. Gabi. Sigurno si krasna. Što je bilo? Što je to? Tko je to? Čekaj, taj hod, to dahtanje, nije valjda Francek! Čini mi se da baš netko i neće planirati svoj bijeg tako skoro, a? Evo nas, ovo je put do mojih. Što ćeš ti sada, a? Imaš neki plan? Ne baš, ali hvala ti što si me spasio. Zaboravio sam kako je dobar zrak vani. Jel možeš sam i hoćeš li se snaći? Naravno, kompa. Ja sam stari pas, uvijek se dočepam na šape. Gotovo uvijek. Hvala ti, Ozi. Bog, prijatelju. Teo, tvoje pahuljice. Paula, tvoj tost. Ozi! Ozi, ti si živ!
Ali, što? Kako? Tko? Zaboravi! Drugi pas! Ne, nema šanse. Reci joj, Suzi. Ne, nemoguće! Ne gledaj me tako! Neće ići! Ne može ostati! To je to! Neno Robić osuđen je na 20 godina zatvora jer je proglašen krivim za prevaru i okrutnost prema životinjama po više točaka optužnice. Srećom, svi su psi vraćeni svojim vlasnicima i u dobrom su stanju, te se nadamo da se ova situacija neće... Sayonara! Doručak i nije bio loš, a? Zagoreni tost je savršenstvo. Što se događa? Dva nepozvana gosta. Idi vidi tko nam se vratio. Sigurno čeka svoje novine, ha, Thor? Čak ću ti dati i ovu besplatnu knjižicu s kuponima. Glasove posudili Saša Lozar, Ivan Đuričić, Janko Rakoš, Duško Valentić, Milivoj Beader, Domagoj Janković, Dražen Kin, Ivan Glovacki, Lada Bonaci, Filip Vidović, Nina Kraljić, Lana Goljak, Goran Pirš, Hrvoje Klobučar, Krunoslav Klabučar, Božidar Peričić, Vjekoslav Hudeček, Boris Barberić, Dario Čurić, Ivan Šatalić, Dragan Peka, Mima Karaula. Prijevod i adaptacija dijaloga Kristina Elez. Redatelj dijaloga Luka Rukavina. Tonski snimatelj Damir Keliš. Re-recording mikser Bojan Kondres. Obrada i produkcija Duplikato Media. Distribucija Blitz.